To je nešto još neviđeno! Jeste, dajte mi malo vijeste. Pazi, to je servis od Cecilije! Glupane! Mogli smo ga imati živoga! Pripazite što govorite, u svojoj kući radim što hoću. Kontroliraj se, molim te! Mući! Ja sam prvi čovjek koji je ubio svemirsko biće. Beštija se miče! Dobit će još jednom i gotovo. Molim vas u ime nauke, stanite! Ne pucajte! Pustite me na miru! Ne pucaj više, molim te! Upropastit ćeš mi cijeli stan! Ne u glavu! Ne! Baš hoću! Ne smijete oštetiti mozak! A gdje da ga dotučem? U rep? Ne! Ne, ne! Olga! Ne boj se! Beppo, kako se osjećaš? Ne baš najbolje. Imam osjećaj kao da mi nešto fali. Nemojte se gurati, nemojte se gurati! Nemojte se na mene! Olga, gdje si? Olga! Olgina cipela. Stela! Stela! Stelice, dušo! Kuda ćeš? Stela! Stelice, reci nešto! Bez panike, živa je. Mama! Sad ću ja, Beštija. Beštija, ti. Ne, to nije moguće. Molim te, reci da to nije moguće. Čekaj. Sad mi je sve jasno. Da, to je kolektivna halucinacija. Slušajte, taj monstrum naprosto ne postoji. Svi smo u afektivnom stanju. Mi vidimo i čujemo nešto čega u stvarnosti nema.
Provjerimo to. Dođi. Osvjedoči se. No ne boj se. Ne boj se. Slobodno. Pazi se. Pogledaj. Pazi. Evo vidiš. Ne boj se. Dotičem u prazno. Ha? Evo. To nije moguće. To nije moguće. Zanimljivo. Kupujem sve tvoje fotografije samo da ovo preživimo. Niste mi vjerovali. Sve je to počelo od onog prsta.